pamirsa bari tipi sinami. Aratu pamirsa bari TV sana kesumian titiang. Malih titiang kecunduk ring galasana becek puniki. Titiang saking seke Gite Santi kemudian mekar desa adat sedang gumanti pacang ngaturan panglilo cita inggian panglilo cita sane katur ring galasana becek puniki wantah wirama. Sakewanten sudurung titiang ngelantur lugroyang. Titiang aturan pujo pangasung karo druwi. Om Swastiastu. Sana mangkin gumanti pacang aturan titiang wirama rajani. Sana boleh hamongan ingih durusan. Adari pejah nikah dari siro Tigelani para pamirsa bali dipisan kasemoyan tiyang euri kanyekan galah kadi puniki aturuning ayang titiang euri sesampune padem mekadi pun diteri sirahat. Pegat paunipun raris pulung punika tengahipun jadi masa kanyekan punika dados ngajak mekadipun sangkara gumanti pacang walesipun. Kesarengin punika ipun antep nyamanipun santusan
rawuhing daler ring parep prajurit raksasane punika sami minang ring amparan Kadya mega katana kirang Satwaluya sakadi ulem kawentenanipun selem piati kapikanten maka sami punika sregep ring senjata wenten sahane masa senjata pedang keris ingin cacar Winawanya yaitu alia kilat sekadi tadit punika ini keredepan senjatanipun malih wenten sahani niwakan senjata panah kadya bajra panah nia bisa Tuhan bina sekadi kilap punika kewentenan panahipun sakya mau pasa daliyane panah niaro adara mungguing kalin panahipun punika dahat kabinawa kisah mopat kaharan galapo wiati ngerebek suaranipun dan penlah suaran terus Gua suatu bayu bajara mangkin raris kewalesan punika antuk itu sang Rama Dewa miwakang senjata panah ya pada panah nerobab wiakti kathah pisan punika ponadosan panah idon ya taku maneh kanang kalau punika sami ngenini punika watu raksasa maka sami tiba sahananya pejah rari sulung punika ipun sekathahipun padang Inggih, aratu pamirsa sareng sami samemangkin lanturan titiang antuk wiramo ke layu menedeng sanepole hamongan inggih durusan
Sang Hyang Surapati Madusa Ratu tedane pamiarsa sareng sami sane mangkin kebawosan risepo medali de Sang Hyang Indra sakit lian lawan Surabala Gomoro kairing antuk balawadwa sake wadang dewadane sami wiyakti mawi bawa ramya membayuhan sisa Gajapati Nabi malih ipun I Gajah Agung Irawana Rangga Nabi malihipun kepayasan kau barengoin anduk sarwa sosocan sane mau nama mekadi pelihan Kadia gunung apuy kuyati ngangopin pisan kadi gunung lagen ini makedep-dep mengabar-abar ke kantenan Badrayuda Marakia parindekan kegamelan senjata panjeranin setado tampet ringangan ide Bayu Garuda Ramo daler kadulur nantuk matedong agung ulun Garuda Kadia Jalodara waluya sekadi mega utawi ulem sane pacang ngedone kesad Arwana pendak sekali ide Batara Surya Rengodaya dari Wimbani
sane micin kiri kering puncak gunung kang indah nano niaro makaro karo wing parupayan kendewani doni dahat mede jedumila utamo wiyak dikekangkena Ratu pamiarsa bari TV sanek sumayang titiang sane mangkin lanturan titiang antuk wiramo basante dilake sane poleh hamongan inggih durusan Namaste. Kawet carat semaya alon raraporeng mangkin ke bawah ri sedak sase katiga nemona ngantos sase kapan punika dewasa sane tini ayu antuk ide betal Ramedewa pacang malelungan Tantang paradesa ngasih ingat sejebak wawidangan itu penjajahan Indonesia riakawan niro apuramya lisel lantang pomargini de wiyakti asri anu mawinan palelungan ide nengulangunan pekayunan keluar magang ketemu denira mekatah pisan duka jane ageng-ageng waksian tuh ide Batara Rama Rada adibya genah modita yatra sane dahat mau tamu oh diana lena telaga kalau tetamanan kejang kepanantuk telaga mendaging pancoran nerjaya apoma maka sami tetamanan toyan lagoni punika tahan Ratu pamiarsa bari TV sane mangkin lanturan titiang antuk wirame jagat dite sane poleh hamongan inggih durusan sakesataman mata sel
sudah Suami mangkin atur ngayang titiang Rindik bidab-dab ide Soang ramo dewa Suatu waluya sekadip sangang semarang Manuhi wisaya darma ring sarang Tidak kating ngepet inik kawisayan itu Ingian pedarman Soanian lekang itu Ring datang Kan Ramayana Badra Wadanira Punika makawinan cerita punika nyarita yang mekat pemargin itu sang ramo dewa Maga mawangi runasap teke ati Ati wangi pisan punika daging cerita puniki Yaning sampun sida nyusup Ingian telep eri sejaroning pekayunan Sang Yogeswara Sesta Sang Sujano Mukadide sang mahmuni luwe Kalaride sang mahusjana punika pinucap sampun ya Sodo manakhira was mace sira Janten sayan-sayan incap inik keluwe kanidon Inian kesucian ide beri sampun puput mengajian daging cerita biak tata socapan ta ring julung ngado muka Ya diastun punika anak sange tamat miragian cerita puniki Yang sampun becik antun kemiragian Pinaka nimita ring lepas Jantan kaler pacang persida Jujur sani ke bawah pangalepasan Ingian kemukan Aratu pamiarsa sareng sami sadek sumayang titiang riantukan titiang ke bando antuk galah sedurung titiang mapamit lugro yang titiang lungsur gang pangampuro majang ring ratu idodani riantukan titiang puniki sareng sami wawu pisan pepelajahan menawi te wenton unjuk lungsur antuk titiang nguningayang wiramo utawi artos menawi wenten sanetan manut ring arsan ratu idodani sareng sami titiang banget lungsur geng pangampura ayah titiang ringgalah puniki puputan titiang antuk pramesanti Om Santi 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 Om